Pozdrav svima ljudi, Stefano, danas ću izvesti naš Royal. Sad ću vam pokazati koji sam legendarno dobio free chest. Samo da vidite. Ovo je sad elektrovizor do free chest. Idemo sad da ga isprobamo. Odigrat ću 2 battle i to je to, pošto slavim i danas pa ne mogu mnogo da igram. Bacimo elitne barbarijene. Prvo. Ovdje ćemo bacimo skeletone. A vidimo kako se ovaj ponaša sa ovima, na primjer. Da li će moći nešto da im uradi? Hoće. Pošto udara po 2, pa zato. I jao, sam je sjebao. A dobro, nisam imao mnogo eliksira, nema veze. Gledajte kako skida elektrovizor. Jao. Ha, bacio. Wow. Elektrovizor je predobog. Ja tako imam 2 free chesta. Ja otvaram prvi na brzaka, ne dobijem ništa. I drugi ovako otvaram i zadnja karta elektrovizor. Au. Jao. Bacimo ovako. Puf. Au, nerviram da više. Bacimo ovako skeletone. Ja isto. A vi bacimo ljubav. Spirit, nema veze. Vič. Ja idem baciti ovog spirita. I ove. Da vidimo, nešto će to da ispadne. I da li će uspjeti da udari spirit, to je to. Uspjeli su. Sad ću da bacim barbarijene velike. I elektrovizor. Jebik. Ne. Ovo jebik. Ne vezi ljudi, moramo pobedimo. Uspjet ćemo. Adio. Smara lik. Da, odrao si. Ali jebi ga sad za elektrovizor, ne znam da ga igram, tek sam ga dobio. On ne mora da uništim turet. Požuri. Ajde, barbarijani. Ne. A daj, bre. Bre, ti skeletone. Samo ne želim ti skeletone. Idemo još jedno i to je to. Vidite, barbarijan i elektrovizor. Barbarijan i elektrovizor. Mi se iskreno mnogo sviđa elektrovizor. Ajde, dobro je. I kako su skinuli barbarijan i elektrovizor zajedno. Mnogo su jaki. To dođe bukvalno kao kombo. Baci ovako. Da viču uništi turet. Ako uspe. Dobro, nadjelo si mu veliki damage. Da, to je dobro. Jao, Sparky. Moram nekako da spriječi Sparky. Dobro. Spriječi sam ti Sparky. Ne možeš mi ništa. Ne možeš mi ništa, Sparky. Dobro, možeš. Možeš mi sve. Ja sam mogu baciti na elektrovizor da ne ništa prosto. A to je eliksir.
možda televizor bio dublji. Sve ovako za svaki slučaj. Ajde. To je to. Idemo udariti. Dobro, možemo Kiri da napravi veliki damage elektrovizor. To mi se sviđa. Jebik. Haha. 4 njih sam ubacio. Idemo, GG. Smo ga odvalili. Evo već 2-0. Ajde. Iskreno mi se mnogo sviđa elektrovizor. Baš sreće što sam ga dobio. Bacim ovo. I gotovo. Jao. Kako ti turete to što sam uradio? Jao. Jao, ti da bude. Što baci to? Ja ide da restartujem ovog Sparkija. To je to, obavljaju se. I hvala što ste gledali video, ako vam se svidio, lupite subscribe, share i like. Pozdrav!